usimehlo khona iy'pintshi khona labantu bohambo nebona telishoyo nawe nje kuhleli phansi kubalulekile ukuthi ukwazi ukuhlukanisa abantu empilweni. Amen. Khona abantu abazodwa ukuthi abakulapho usey'nkingeni kanti they are your friends akubona abantu bohambo lwakho. Niyangizwa yini? Niyangizwa yini? Ufuna uphume la uxolela abantu abangakunakile abangakubhekile ukuthi usehlungwini. They are not assigned to take care of your pain. They are not part of ijeni yenhlupheko yakho. They are just your acquaintances. Sikhona. Usushubile-ke manje uyafona ukuthi mami kangithi umngani, you are correct umngani. Amen. Cela kahle akube khona uzombekela izandla abantu besound. Ngoba ave ngihambi namhlanje angifuni ukuthi isound inkulu. Fana I can say kunabantu bohambo lakho, kunabantu ababangani bakho, right? Bangani bakho impintshi zakho nje wakhula nazo udlala amagende. Uyabona noma sithosi noma cashelayo. Abangani bakho labo ehlebela nabo impilo enjani iqhubeke. Kodwa abantu bohambo lakho abantu abakutshela ukuthi iqhubekela phambili. Abantu bohambo lakho ilabo abakukhumbula wena ungabatshela ukuthi usenhluphekweni bavele bakufonele nje out of the blue. Uthi uyambuza ukuthi awumngani uzwe nathi ngizwe usenhlizweni yami. Lindele abantu belabo bani bohambo lwakho. Isikhathi esiningi-ke labantu bohambo lethu abesibandamanye uyayibona ukuthi ngishoyo ngoba abanye bababeke emgangathweni wethu uyabona abafithi futhi standard sethu uyabona abahambi futhi iy'nkwari nathi uyabona ababhiyozi nathi bona bakhonela ukuthi basiphushe ukuthi uhambo lwempilo lethu luqhubeke. Nina isiqalile semini i-event iqalile ngidlalela ispeakers zayo kuzongena ispeaker manje kuzosuka la. Mina namhlanje I'm just a program director. Ngithi mina abantu uhambo lakho yilaba abazokusenza izinto nje out of the blue. Basenze nje ukuthi into zakho azimile kahle. Abantu uhambo lakho abantu abanganqeni ukukhulekela ungacelanga. Bathi njalo ngani ngikhumbulile awukhumbulile bengikhulekela ngoba sithakusiyena kumngani lo umntwana wohambo lwakho. Kasi manje ingayethu ke abantu bohambo lethu abasibaphatha budedengu. Sibaphatha isimemo kanjani nathi understand ukuthi bayi-sustainability force ey'mpilweni zethu. Kahle kahle ubebe uyazi omunye umuntu wohambo lakho unjani angeke into enkulu mekubona nje ukuthi wasuhamba uhle mngani wami you are so beautiful keep going. Yabo basho into ey'ncane abanazo izambulo kodwa into abayishoyo iyahlala kuwena and uma kuthi uya-trace back kahle kahle ibona abantu abaduduza kangcono kule mpintshi zakho. Iy'mpintshi zifuna kushawula ziqhofozwe imali yabona kodwa abantu bohambo lakho abanendaba nemali yakho bafuna ukubona wena uphumelela. Hawu bafethu yazi ukuthi njengoba kade ngiplane i-event ngihlele kwaplane uyabona le ingile lamagoda iyathatha nabantu bami ebeneshops iy'khokho zami amasosha begijima nayo empini yabahlehlisa. Yavele ngiyethela abantu nje ebengingabazi ukuthi kanti bahleli nje bathanda uzawadi because uNkulunkulu bemele ngivezele ukuthi mazipho kunabantu bohambo lakho nabangani bakho. Abanye angihethekile ungibona njengoba ngibe lana ngiyaphupha ngoba I want them to be part of what I'm doing but i-destiny yami ithi bona bayona ingxele yempilo. Uyabona manje wena ulana nje usemcimbini uyahamba usempini ufuna ukufaka abantu abangeyona ingxenye yohambo lakho empilweni yakho. Ubhala ney'taters ezingalungile okwengathi uyabona ustress webambhakazileka abangani bakhe. Usithi status izindlela eshobla ngakho ukuthi konakele. Those people are not part of your journey. They are just there as acquaintances. You better wake up and smell the coffee and accept that uzogcina uphumelela. Okay? That was my introduction. Indlela yami yokunibingelela ukuthi sanibonani njani nami ngiyaphila. Namhlanje sikwi-3rd annual conference yezawadi communication. Kunomngane ongalaleli kodwa ngizomyeka ngoba ngisponsorship kakhulu kodwa kezwe. Ngexaxa kabalela umngane wami kuphela umuntu wohambo lwami. Singene
kodwa ungamkalaza akekho manje usey'mpitshini zakhe. Ngiyamxelela-ke. Annual conference as well as Aphefumula. Mhlawumbe omunye uyibuza why this topic or why this. uNkulunkulu revealed to me ukuthi kwesinye isikhathi akubalulekile ukuthi ushumayela kangakanani, kwesinye isikhathi akubalulekile ukuthi unemali engakanani, kwesinye isikhathi akubalulekile ukuthi usuccessful kangakanani. Into ebalulekile ukuthi uyaphefumula. Njengoba uphefumula kusho ukuthi kusangenzeka noma yini. Yebo nje iy'nkinga phela mayifika emhlabeni zisuke zizoqeda ihubo lethu angani zizoqeda lento esitshela ukuthi thina sigcotshiwe noma sinekusasa elihle. But uNkulunkulu lana ndaba naleyo ukuthi uma ngabe usaphila nje it's enough. That is why it's very positive. Though sorrow may endure for the night, but joy comes in the morning. Yabona lento into one day at a time. For example, usaphila ngakusasa bangaka abantu esibaluzile through COVID emakhaya abanye babangani bami la are still going through pain. They lost their parents. They